Və bu günləri bölgədə belə bir gərginlik, belə bir qeyri-sabit bir vəziyyətdə olarkən, çoxsaylı beynəlxalq tədbirlər ləğv olunarkən, iptal olunarkən, onların vaxtı dəyişirərkən, Antalya Diplomatik Forumunun belə bir izdihamla keçirilməsi, çoxsaylı dünya liderlərinin, Xarici İşlər Nazirlərinin, çoxsaylı nazirlərin, parlament nümayəndələrinin, ekspertlərinin iştirakı ilə ilbəil Antalya Diplomatik Forumuna olan marağın artması, bu bir tərəfdən bu forumun nə qədər uğurlu və yerində olması, digər tərəfdən isə qardaş Türkiyənin artan nüfuzunun bir göstəricisidir. Diplomatiyaya çox böyük ehtiyac var. Diplomatiyaya ciddi şəkildə diqqət daha da artırılmalıdır. Çünki çoxsaylı bölgədə, dünyada olan qarşıdurmaların, savaşların, onların hamısının sonunda mütləq şəkildə diplomatiya durur, diplomatiya durmalıdır. Nations, which is not always the case, say, for our nation to strengthen the connectivity and the economic ties with the different parts. One of the good examples, or bad examples. And wishful thinking. Human rights, rule of law and democracy, which benefits everybody in this room internationally with disinformation that's out there. I think we're inadequately engaging the High Commissioner. When you sit down with a refugee and listen to the story, you're transformed. I believe that for any conflict, the resolution is through diplomatic channels. In this regard, some of the regional countries, led by Pakistan, Turkey, Egypt, Saudi Arabia, the quadrangle that has been established, they are meeting very regularly, and all the major stakeholders are in consultation with each other, with the aim to find a lasting peace and stability in the region. And I think that the diplomatic initiatives undertaken under the leadership of Pakistan is going to materialize for a lasting peace in the region. I think this forum, my expected outcome from this forum is a better understanding from all the stakeholders of the consequences of a prolonged conflict in the region. And it's also understood that people will understand each other's position. My country, Niger, is pleased to attend this meeting because this forum is a big opportunities for countries like us to meet together to meet and discuss issues like security, food security, terrorism, and cooperation, and also the most important, multilateralism. In this context of, as you know, trouble around the world. Saygıdeğer konuklar, Sayın Cumhurbaşkanımız. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.